Sompa 93.1 FM kuta yemu a ewe baby a wo bia no ya nsem ko twiko breman ko bata ye twakre hinke wo mamuni amanfo nkro so a mompetrepene mpatrapa magye atum yakekese ne de ba besom sese mpanimfo moda wuntumi media no e de aba batugya sesene nananom aka no sapepe eno domfo ya adom adwada o mekọ nananom anim no makọ akọse bibi e de akire nananom na eye national chairman e de man disi amanyuko no so de atugya MPP amanyuko no e boapa eno makoto ahokirefo e de abeto Ghana ma de hye so a sese baby abefa bia Ghana fo bna bo ena ye bonus ano abusia for dem be kon kwantane ne mpotamo ne ngina ye mentemo ase ye sore ye e won kwantane ne mpotamo ntete a abato so perfect nsentwefo pronso kyerese enkwada ne abadwuma efo annantia ye kyere e de ya kyere mperimfo sa somdwe ba nkwanta enka omo epepa MPP amanyoko to aboard don for ya domo a memenda ebei na omo ayewura no mebegyina de MPP amanyoko no e won pesi ahodo so ya tese adwadifo ma wo mo ewo yamfo ene tano so e de adesire bi eto MPP amanyuku delegacy enim efa Dr. Gideon Boako ho abzafo wei ene afoforo pinu an yakekese ne ne se kasia ba bia wo bia no ewie ye ba na ye de aba besomo 21st clinic yes ya tekentini no se twetwe tutu a fo ne ekire ya tena honom your doctors papa no papa ye de ebetu ya de na sede ya mawo mizone 5G drink ni yeguso aye no nom ye de bro nya wie de obaye party obaye ye obeto obedin ope drink papa obeserve mana te wani mu a mizone 5G no tabita clinic say diabetes ne o prostate no se ho atechuma bra ne yemfa drunkan 3A Herbal Center e 3 cool capsules abedwa so akoko no se de sitie bia no ase betu na ase behye ye cloud internet Ghana so internet papa na dia ye dwuma ba bia wo bia abusafo for ne ekire cloud internet Ghana yatena ye ewo eye tech ya top high and ama mi abe wo se watena so watano so apatrapa new side junction hono mu a na busuan ya de ne die hu ya no wodene ne obia so wontimi no a ye se ya toma osunsum no for ne kire ma mi abe hono no mfadru nkan ya de ne te se dani a ebetutu afri ni paduanim abusafo wie wo mo na ebo mi chidom aboma donte ama me vemu a ba bia wo bia ne yetimi abane aba besomo me de edina na ya abo mali bia boga yenye brena finsam no yenkomo ankasa emfa emamo yada mo be shase ye de free man share himfie sene ye monimo sam de da no enra kuma se traditional council ekwa setena e matetere ne de mo so no kokokwa MPP amanyuku no opani bena de ntwebos yako a de do no asarma ne se chema wuntumi empenimfo sama no se omra mpenimfo anim na eniama ho sem bia waye amabia kwakọ kan yewura opemiso se tutu otoso mienu danso a odanso ti peso da yepa no o mesi bibi mfa nkyere nananom na o mechirim se no kre so ye saade ne se wanye ebusia na ni da kwan se opani bena de ntwebosi akon ye titere ne ede MPP amanyuku no wasantema ntemu no obekwa kopie na nanom anim na ode nchimu akwakoma na nanom kwansine ene yeteye se twotwofo opani de mo so no kokoko MPP amanyuku no lawyer Justin Kodia from Pon abakumasi abonte so ma one nsentwefo aba besia ma one mpanimfo domo a eka no ho ne baye no komanhia himfie akwakosia na nanom ho ne yakoteye se opani Justin Kodia from Pon a wa twotwofo opani de MPP amanyuku no ede koto na nanom anim se ne nanom esoye eyade no chema wuntumi ne ho adodo no otu kwan obeduru ye no ne ho dodo no a yagina to aya sabia okeka no ho a enkeka nti enura no a na nka na nanim ani da kwan se chema wuntumi beba omanim aba besi bibiri a kire wonum no nyade a obetimi aba ema Justin Kodia from Ponkra de wosre na nanom se nka omadama ko metimi a omo ema ne be na wotwemienu bi na ne hoto no a wabanananom anim na obobie sefata ne die sefata no wode abre na nanom etena se de dinkomo ema mo ye ne se na wotwemienu de da bi omo gitu mo nyeye no mo ama chema wuntumi na wotwe eye enura juo no na wotwe pepepe abrosoa no pa no ndudie na owomanhia himfie eba na nanom anim ede nchemu abre na nanom na busuan sa ne enura setena ne sikoye no Sompa FM nsentwefo no pay emra man hene yedubu aketena se a no ma wiase nyina ache ewade ache bi adwumadie so wo Sompa FM ene Sompa television so no ye ne na adweben sian a oye na drobon so hene edi nkomo ema se ne enema sikoye no o chechire mu de kire yensei tunina na no koyi nika na okakasa ntamaya semesa ne yentiase se yefo na bana babi ya na ya ne faso a wose kwano so na enterasu ndize ula gozo madia na wose yedi yemra nsusu igiwo ndi buzu ekata babi obia na wonyimiti
Wombanome, who's our cousin, somebody, I didn't hear from his own person. You was a chino. So some corner say, oh, my dear, me, my general, or some attending a dinner. I don't know if you should be the European Maba. Da, unto me, because of Dino, so. Or say, and only be one more, said the Omofon Confederate, Yankan was the Omotun Tom Confederate, Yankan was the. Yes, your team is young, I think yes, I'm a toy, you said it, young anchor, and you umbrella. Maybe I will also if you know Umbrella, now in Colonial, in the President, you are my maturity, I don't know what's in here. It was a room to me, and to know pass among Tron and animals, now for David. Don't you see here? I was on phone to way and another Japan Sian, Yaoyen, and Adrobon so hine, and an anopo mine, Yadu watch it Nasia, no more we are singing at you, what the HB Mediesono, one and no Edin Coma, na o chichi, Modiatre, the sea, Enra, and Nuntino, Nanamo, a man and I watch a year, a chine draw, and I say, Enra Juono, then I watch a pepe, or say, o company for him, na Nanuye Yene Cane, Nenitra, a yatra Santa my name, a yatra Yubrano, and nay, wakwakuyi ensem no nebusia emra na nanomo e kansem no wo ediso so se radio station a eye ono chema wuntumi ne dia ene television station a eye ono chema wuntumi dia esi kumase abonten so a eno no mo teso e kansem a ensem fata de chena nanom no ene ne kire ya omo enhwese empanimfo omo tie afidie no so empanimfo omo ta adwuma na chi se management no ye omo so omo nka chema wuntumi ho omo mpeneto mpeno no a omo emra mensia hifie no mo MSC bibi mfanche na nanom and am soma ena no pay eja so perfect nsem twefo de mo no tu asasem ne basa no a ye fifi mu du mu ba ba mu ehwehwem ansa na eja ya no pipripi ye de beboso bi a ye de akwa boso bi no ntino opani kofi aje ya wo management team member ewo eye untumi dodo na afre away ba so no kra ena ye general manager untumi media ni nyina ye ne no edi nkomo ema nsem a ode tu ye ne mu ne na ma se adoroma ya de sino enya de ese nka ba na enya ba enti de kanya nse wo de opem so daroma ne ma from son ya ye enti gina fidi so na ya popem so ne asante mante mo an funina na ya fo nyina acho se wo de unti management ya sada ya sada o madaroma since e ba yi untumi bibie no fa menchia ho a abeto metegu so a away basement one na moda so be kaya e baby na na birthday we see you instruct me ama na programs all the way na fa na pano yi amade chenwe enti we dey na da ma so me be ni info ka say was antimantem a dey nkotojugu from the one so no be mo na dey abana ntwi Observe way ayo penny kofi aje ya dodo na sarma ne se away bus ya we general manager eda eye untumi media nyina ano ene na no pay omahene ya dubu achene ne de nkomabusa ne se hanyem bia nsemu a esi menhia himfie enra no wo maso ate ana no maso ate a ede anamo no mutu ena ohye bose se ne nanano maka no odonfo ya dom na ketremada budwe moje de mafusa ne na yantiate nkabone bia edwada wo ebeko nananum nim no mo akwakosi bibi ede akire nananum na untimi nsem ya na Dr. Richard Amoakoba eno bi atwam na ono ene da political science department ya no Kwame Nkrumah apomu a okopre national chairman 1PP amanyuko nim ekonya say 11 say 12 say 18 antase ekoche na ndi atwga say MPP mpanimfo ho aye ne nwanwa pa se mo chairman aye bone aye niama ho sam na se mo pese mo company mfo ani mu a won de ohun se nanka Justin Kodua Frimpon ene na bi ne Ernesto Osu Bempa bo papom na mo koye no nanka mo mpepani bia ne mu odu na ni mu ofere ewo MPP party ni mu nanka mo ma onu ni kan mom enkosia na nan mansa na so mo kro no mbeko bia wono ma akwakosia na nan no fi se party ni mpani mfo ka ho bi ene naso bia wo ye de ope e ka ne ope edi ne ope e hye ne ope eye niema ensem fata ewo MPP amanyuko no mu sese no Dr. Richard Amoakoba. Well, this is not good news at all because the party is already unpopular. Okay, when you are in command, or for that matter, any party or something, and you hear women singing war songs, it means invariably the men are on war path. That's what it Sompa is. And this is what has happened.
Without anybody telling people anything, they started on their own. The women I'm talking about, in their numbers, and thinking and talking that if you remove this guy, if you not stop here, you're already unpopular. Now, why would you do this when you are in public? This is why wisdom to teach you how to speak. You are a leader, regional chairman. When you are in public, you are not talking secretly to anybody. You should not assume over there you can say whatever you want. Already, the party is in trouble. Now this. Do you think it's going to be a good thing? For we Dr. Richard Amwako Bani attending can maybe a chum coming Cromatia Pono or political science department on a net down on Sepeni Quancher for or Copre and Pipi Amanu Kutitren Janibia Anye we a on also susie a fatcher my wound to me and name Menshian Semwa for Ababe to Gana Semi Yadi any ADHD before to Biano Yenfa and Kamemo yet twaso not yet the Makuti Mantem no more Abusia a monimo some Mentemewa Senen Tokwa sorry ewuti ene nkwanta south ne north empesiana so a enam so ma tuokra kasa ye nipa binum prepraye ebinum fa mu hwere wodum nkwa yasesa posifo ne asojafo akwagugu wonom eyere bambo mu sese na no pe yeda sore ya entete abato so mpefe mensentwa pono so kire se suku nkwada ne abadwuma efo a womo ewo nkwanta ene ne mpotamu atiesie montere so aye ye kire anante esremperimfo sesa asumdwedi ahimu a ena impuntu bedi ekira bantomesre emperimfo mu kabiewum emperimfo won kwantane ne mpotamu a yesom abodwusem nwitu adonko ye nyinara se de ekoso no omo nsore na omo NCBB emfanchira afane afano na asumdwe eni ahim na impuntu ne de wo se bebi eni ekiri emra opani a oda enkwanta south ano se eye MC opani bright kwame eyelenwa ne nsem a wode eto yanimu ni magistrate owo enkwanta sapa ekatai na ojitu mu se enche bia no obesan ba ikuma nambo mo mo gbe president some assurance se omobambo hu semni ade yenso eno makasa yakache msisia yakase school mafrasa ba school various government offices inside